Papa G. Ani. Papa G, I am a concern of my Jono de ombe yi na se. E yi na se de me nso so no no ampo an ya womba. There on there e wi ase na e wo no. Se wa u da de bi na se wa anyi ni ya. E so tumi beka bi kire mpa fo na antesa. Pepepe. Se u prim wa kuma so so a well isi ampa fo so betumi de ato. Na ye hu de e be ya fa ho. But if you are the judge na me ati afa se o mu nyina e yire no. Nti amamre kwan so se de waye foso no hu na kire kwan na opa kire edi dwanto abade a aba beto anya sa so dia na bibia e boko na sa anya sa so dia pe ni na kokot de register abusa pe ni ngo ana de na kokot ni hu bi ndoda yo medafo abusia pe ni eden sembi atuja o me o de captain smart e cheche komo e wo emia machi shows na abusia pe ase ende mami no mami akoso se wa no do buni wo nyina eye yire wo nyina se patase wo na ene one de kota kana se mabi na kota ka wi no akoye abusia pe ni na ono ne da abusia na no na emu ni ye ne dia da dumba ye ne de hie no ono wa na ebe ye ne de hie yi die kota ka wi Nemo no asemo ni na ba ewie no nipa onu woni se waye bone o me pa chi sani bani ti me pa che wo dia e de sani ba ko no kuna obi o yenti usia penyi na se tuja o enye me na me ka abusia penyi na e kasa se de waye bone no no atena si bi mu se waye bone o me pa abusia penyi na chewo sani pa obi di kuna yenti lo abeni ma che Yemu baba. Na bibi aboko de. Bibi aboko. Wadauma. Yani yenua bodi ni me. Ebenezer wa ha bon komo no patche se de wa she 4 goals to nil. Wadauma mon court na kosi sei. Eba. Mon court no court. We just saw some of my children who have you. Me do kwa kitu e bi na mi me want to Ebenezer no na ken. Ai. Court de e kwa no say ni tie mu nyina no say ye so mu nyina yire no. Mo tie mu nyina. Ano ano no. Eti nyame ya aduma 13th of this month na yi ni beba so. Ai. 13th of this month e beba so. Eti emani mi enu na na be yekuna. Za court really the am say yenko. They say omu nyina ya warefo. You know. Say yere. Say do na say the why boni mu so why boni so ba ka tema so me ka tem so yan be trans ni ehu de be ye. Say ne de me ne man penfo na yin na be ko esa enye bisa penyin ko kasa. Mbajo si de o kan no so bi o mama say de why boni no hu stay na wo line twetwa sisi but na me sisi me na me bisa say man me enu na ba ye kuna na wo kire bu say de waye bone no samne na wo line mu nye enda ho ye there on there e wi ase na e wo no se wa u da de bi na se wa anyi ni ya e so tumi beka bi kire mpa fo na antesa pepepe se u prim wa kuma so so well isi ampa fo so betumi de ato na ye hu de e be ya fa ho but if you are the judge na me ati afa se o mu nyina e yire no nti amamre kwan so se de waye foso no hu na kire kwan na opa kire edi dwanto abade a aba beto anya sa so dia na bibia e boko na sa anya sa so dia penye de na kokot de register abusa pe ni ngo ana de na kokot ni hu bi ndoda yo do tu be ta penye ko court dia na je se utu bi ndo unu dia na wo dia wo ye wo nu so ebe wo de be yo wadama sa wo hwehwe na ase nuhu maya emre susa eno na emre su aka susa aka nda makuba ku dum na nuhu ne maya
na den na be koso Kati ye Christopher die yenim Yankopon amra ne nsam edu a ye de be bikura ne aba o afọ agenchire Sapani me be say Ebenezer baba me sam pacho papa shi oyo obusuani o kama busuani oyo papa shi die Bloomba bon sampa no sam na ma me ofa so no ne yema nyina ya ade aye ye yentumi NCT maye bon sampa wodamu no oh papa Bloomba na emse no mo ogroji o munka nto so selum ye ne keke bon sampa wa de tie no mo be ma ne kwan se omre yi na se Papa G ani Papa G ye ma ne kwan se omre yi na se tono de ombe yi na se eyi na se de me so no ono ampo an we awomba ono akura wan we ana omba yi na se But it's a number. The peace. And so you want to teach you beba. If you never know how be agony dia, sanse teach you beba. Yo. Hey, wadaoma court ne dia kase ma mienu. Na ebusuane pa manim no. Lumba yire no yese. Lumba yire no mo. Ah ne. Se dia de o se lumba yire no ye. Ah, okay. You see, I got the also you. Na wa aka mamre mu no titru asante amamre se wo yire mu miedu na ba ko pe na yiku na wan hwe ya na cha se yire no na ka ba ko pe wu de wo ye bone ne ntimi be pa chew te se de wo kire mu na odobro ni so nye bone bia na so no yeku na na busuane ni so no na yire no be koso aye mienu ana ebe ye ba ko Yo, madam, that's it. And did I say, many of you in your better than us. Do you have anything to be seen? What was one crying about? I've got to say, yes, if I check. As I said, what some China fire in chain. He drew up and said, very near to turn it to be a come. That's a million tabas of a Biawo and Yamabu. I'm sorry, Midas. I was your penny and all this assembly that's a job. Now, Captain Smash and I said you wanted or something. I was going to say, what's in the power? Yeah, but I don't think I was a very science to give. I say, yesterday, I wanted in a bush of penny for horse. That's what in the bush of penny today, and the enemy of port one. I'm a mouth for child room say, I said, you're able to be now. I was a very now more deep yet, but ye and I shot someone and said, Mammy, I was just a woman patch. On a patch show, and Sana A. was a penny of mine say, who bet to me at the corner. Now, not a comment session or none of the breakers. I was a very, oh, Yama, send me a 2 times 10. As a man forecast, somebody with my that's all I said, we are not for more, as I may see, should be. Quarters, a woman in I get. And so be no court to. So be here, day or so be here with you. As someone who trust so. As someone who trust so, my mamma, I could tell you, and my roots to become a job, the opinion is in Castle, a cassette. Uba bi kura me uba me ya ona na uba anya uba me ya ona why am I made the man kura to asem yi am champagne na amafo a wo so ka wo comment section on wo so kire I was never say asem anya long process say me de me kunu na me se me kunu aware me na me kunu ware wa mlom na emra no
me ni kunu ware obrano estate say me kunu ntimi ware oba from coming na me wo minim fenchen say me ni kunu se sign kraka me sa won kraka na kraka na emu no almost say there is nowhere me kunu bet ma ware oba for their coming na me kunu ewua na ma te say yes me kunu aware oba for aka na me dia asem na ekokota me boni amaye say me boni amaye say if you say sa emra na me ni kunu dia sa ko shas ye emra na chere say me kunu ntimi ware oba for bia em come ho it is na me kunu na me hu say me ko na say me di kuna fa hu say me kunu akofo oba for ne na wo akofo oba for ne tio akofo oba for ne ye dey yo me de me ko na me dem tu say me ko na me di kuna ga ne boni awaye any day ne boni awaye wa asem we mu no any day ya ne obra me pacho say what dey asem ne court all pacho say one tia say ni kuna for oba for aka no one tia say and dey ni kunu aware oba for aka no na odi court e di asem ne say enya hwe mo nyina mo ye yire no mo kona mo ko sumkunu mo kona mo ko yemu kunu eyiye no ka bone pe ne ma me akosi ase wa ya abusia pe yin pa acha o ansana wa mana edikuna abusia pe yin onye bone bia onye bone bia be woni ene ya okodu court ya what man provide na wa we card papers nya dia di am by the court say efie dia de lumba ware o sa so no do bonisi ya ware fie na se ya ho ade o fie dia na se be ma ya ho ade o fie be ma no wo ho pasa o ware e ma to a wo pe di kawo eti ene want man provide court dia na fama court dia ne be di adanse be di wo adanse sa ampa wo kunu ntimi ware oba from fan ka ene want man pasa court dia na ambadia na efie dia na wo kunu ye wo no sa efie dia wo kunu betima sa ware oba from e dia ka ho eno no enya bone o pesa wo ti niema bi ase o pesa o hu niema bi ana ne wa kona o temwa ko na cheche niema bi ase ne wo na ne wo hu niema ne awia na se dia bi asujie ba down na bi o ma sa ma de so mo nko appeal bi o mo ye bi na o mo be o mo dia asujie bo asujie mo o dra bo dom na asujie ba na o ma ye wo mo ekunu ayiye kama eno ne ye ba ko yo woni so aye wona ne be pa che wo dia o wa busia penyi Mumba ye bre yakasa sa papa musie ni bia na asem de na asem ko monye na mo pasie na asem fa na asem ko because yakasa kra ya bre mo totally day dia be ko abuja penyi ma ya ne ya ko and so mra me pa che wa sa na kuna wa ye Maya ne ya ho ai masa midi ya dia akosi abo ado ko wasa hye ma ko ye bi e hye me ka tap send ba ma so wo send this get from na ne dia bo my gan tap send e bo ya masa o dia be ya ne so ba pa post na Kristo na wa ko dan tap send e on in process o me bi sa ko mo ko na ba TV e de a hye wo dia say for your transaction na yet so ne wo me be sa ma bonus e de account because why say TV a wa bo e de a hye wo na asaba ko abusa be ni kan na ye de e say was say papa she and I say you know this law. Papa she and the answer teacher. Yeah, the teacher wrote the national day one of to Yamane Maho. It's a number of time and oh yeah, Papa she and you would get ham. It's a year and Papa she no always well on and a year or so by the 13th March. And you know so by the 13th March. So now because I doesn't get that way still but I'm on no Papa she. It's not the 13th March no. Papa she very like it's a we now Papa she no because 13th March no one has been it's no me na for higher the party the shema for nya bi enhwe me did dey akosi akwaje wa don ko na na say dey akoso I don't know I was going na sama work and the way I comment section one shema for nya bi share me na wa say we share my friend. So physical money and put me to rap to say me send jam in a minute in Sabakandia
ɛna ɛno ane tap send. Yeah, ebusiafo bidin di na nakoma pa kyerwa 1. They recommend tap send amamo. And that's how for aba. O send ko fa baby a. Na ye basa. Omo rate so ye. Omo ye A1. Nti obia load do tap send. Na on say sika fa tap. Yɛbɔ hu de wo kyerɛ amansan yɛbɔ hu de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ademu tuwa tap send in this astro Na tap de no ana Tap de ɛno ara na ɛyɛ nyinaa ɛyi. Piao.